I dobrodošli u moj treći video na mom kanalu, znači radim svaki dan video, će biti vjerojatno. Danas igramo Brawlhalu sa Ivanom, a znači ko nije nek lajka ovaj video i nek se pretplati na moj kanal, znači i pišite u komentare kome se igrica vaša sviđa, znači vidimo se u nastavku. I evo nas u ljudi u Brawlhali, igramo sa Ivanom Brawlhalu danas. Mislim da ćemo igrati 1 na 1 ili 2-2-2, sve ćemo vidjeti. Pozdravi Ivan, ljude ako hoćeš, znači evo. Ma hoću, pozdrav svima, dobrodošli u Lovrin klip Begisa. Kaj neki klipove snimaš. Ajmo Boras. Čekaj, možemo igrati strike out 1 na 1, brate. Invajto sam te. Ti? Kako da pogledam invite? Glup sam ko kurac, ja nisam ready. Ja ne znam di sam. Ne, sad je počelo, to je trening. Ja sam ovaj s Kirom. Ovaj ima neki katanu, onaj... Koji moji? Mili moji. BAM! Jebo sam, gledaj sad ovoga sa strelama, brate, znači ne rozumijem. Ne, odem ja. Vektor! Jebat ću ti sve što imaš. Pa! Ne može ova igrica. Aaaa! Koji kurac! Prejaki su ovi, brate. Buraz. Kaj? Ne, ovi... Vi smo izgubili sve, Buraz. Pobjedili smo vas. Smo mi retardirani! Smo mi retardi. Ljudi moji, mi smo ovo izgubili, Buraz. Znači ko pičke smo to izgubili. A čekaj, ne može se 1 na 1, daj probaj staviti 1 na 1. Ajde. Čekaj, sad ćemo staviti. A mislim da se može nekak 1 na 1, bolje je 1 na 1, Buraz, vjeruj mi. Jer ovo je... Kak da izađe van, kak da... Aha. Ne. Kak da izađem van? Kak da izađem van, brate? Pa SC sam stižu. Neće! Kak neće? Neće! Lol. Idi kućicu gore. Kućicu game room. Dobro, ajde, play. Čekaj da vidim kak sad. Play. Custom game room. Aha. Create room. Private room. To. Pa kreiraj. da! Kreiraj. Al tu edam botove neke retardirane, to neću ni jedat. Di si ideš to custom game? Ideš play ranked battle pass i custom game ti piše. Custom! Ranked. Ajde ti složi pa me pozovi nutra. Tako da ono, lagano. Custom game room. Da, custom game room staviš. Al ne znam, create invite others to room. Da, pa to bi to bilo. Ne može niš drugo bit. Da, ovaj catcheri su tu, s druge strane. Čekaj, ak ja sad tebi invajtam. Probaj me invajtat. Invajtu si me. Jesam. Čekaj. Di da to pogledam, aha. Ideš tu na uskličnik. Jesam. Evo ga, Buraz. Evo ga. Igramo. Sada ti potrgam pičku mala. Ajde, probaj. Probat ću. Dobro. Dobra. Ajde. Ko je Evo, ja mapa? sam ready. Ajmo random mapu. Random? Da. Okej. Sada te potrga, brat. Ja sam Nix Ljudi, sad neki. igramo 1v1. 1 na 1. Kurac Sad moj. ću da mu polovim Sad ću- pičkicu, Sad ću ono. ja njega, Buraz moj. Ma nema Jezu. šanse, ja sam ti Ma lutu nije glavu, ti znači jasno. Isus ti dok te Ma strgam. nije ti jasno. Kog si naš? Kog si naš? Ne gubi se, ne gubi se!
jebem ti. Ima da te zlomim. GG, first blood. Puš. Hoćeš još? Ajde. Sad si Ajde. gotov. Jebem ti k... Pa gle! Smrada! Gle dok ti ja jebem sad... Ajde mali! Si ti normalan? Jebate u pičku. Bravo. Crko da bog da. Odi. 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 A ova igrica retardi. Ovo, brate. Majke mi smo retardi. Dođi. Wow, kakav strajk. Brate, šta si mi uradio? Ti si noob, brate. Noob. Ko je noob? O jebao sam ti milu majku pičku. Gle ovo, fakat sam retard ono, gle. Čekaj. I ko dobi, buras. Čekaj, šta čekaj? Nema! Nema ovo numara, Mrtva numara, stari. Ajmo još jednu pa na to onda. Ja ću sad s ovim. Ja idem probat s nekim brutalnim tipom. Idem s ovim buras, ovo je neki jebeno. Vušlo šora! Neki lud. Vušank. Opet random. Ajde random. Da, random je najjače, brate. Dok si random, Znači idemo u drugu rundu, kaj je begi sad. kaj jebe mi u milu majku sad. Kaj je sad? 3, Two, 2, one. 1, brawl! Aj, Šta je? Šta je? Kaj je? Kaj si se... Ovo. To. kaj je to? A jebem ti! Te mačeve, gle ovo! Nećeš ti gore doći. Kako igra, brate, jebe u mater. Dobar sam, a? Odi si. Ne, ne smijem se zebat. Ti si neki brzi, gle ovo. Ajde. Odi. Jebote, strele u pičku! Gle malog! Padaš dole! Nema! Tu sam ga izjebo, burac. A jebo sam te. On se, karma is bitch, a? Karma je... Karma je kurva, a? Ma da, je. Aha, Da, kurva je, da, da, aha, da. kurva je. Je. A, kurva je, a jebem te boga. Jebem ti. A, ajde. Kurva. Ajde, dođi. To. Uzmi! Ovo sad ću ti jebat mater. Ima da... Mogu te... Ne! Daj mi taj kombo. Daj mi kombo. Spikni ga u guzicu. A daj umri, cigane mali! Ciganski! Smrade! To reši ga. Kaj ćeš ti reći? Koga ćeš ti reći, no? Ujebo mi mater u pičku, poletio sam, lik. Letio sam. Sad ide boksanje, brat. A da odjebi s tom mrtvom špicom, jebala te ona u pičku. Da te jebala špica više. Ajde bog, debilu. Ljudi moji, ja ne mogu vjerovat da se ne... Još ćemo još jednu pa da gasimo taj video. Naravno. Još jedna, ja onda gasim.
Ja ne mogu vjerovat koliko si ti Gdje za laki, redom si buraz, iz- govor. Kaj sam laki? Pff! Ko je laki pizdo? Nema da Ti si pljunem. laki. Ti si laki as fuck. Popljuvao sam ono cijelo ovaj. Ajde, hoćeš odabrat kojeg ćeš igrat. Uzet ću ovu. Ova je jebena neka izgleda. I onda to zadnja, to je zadnja onda. Piko si istu ko ja. Dobro, uzmi neku drugu. Hoćemo iste, a? Uj, Da te sad poderem na 3 dobivene, brate, i da te podjebem. ja sam ljepša, ženska. Ma nisi, buraz. Kako Jesam, možeš biti jesam. ljepša, ono, nema boga. Naravno. Nema boga. 3, 2, 1, brawl! Bro, Brawl! odi. O, jebo sam. Pa... Mrtav! Nema ga. Ili- Pa što je ovo? Nema! Reće uzme gore, to je zadnja. Još jedna. Jao, brate. Ajde, To. dam ti ovo, ajde. A, puštam tu, brate. Da, pušta. Pa no, A je li ovo pušta? a to ti isto puštam, a on nek bude samo. Ajde, seri. Ajde, padni! Nema ga! Idemo! Ljudi, to bi bilo to od ovom videu, vidimo se u sljedećem videu. Ako niste, brzo upalite taj like i share i subscribe se na ovaj kanal, upalite zvonce za sve notifikacije, napišite komentare da li se ovaj Brawlhalla sviđa, na vremenu nastavak videa. Vidimo se u sljedećem videu, ljudi, pozdrav!